Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye ku ntambara iri kubera muri Ukraine. Perezida Vladimir Putin akaba yakaniye avuga yuko byange bikunde agomba guhitana perezida wa Amerika Joe Biden ndetse na perezida Volodymyr Zrensky, kandi ingibi akabikora vuba na bwangu. Yego koko birashoboka ko ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza ukanze subscribe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru tuba twaguteguriye umunsi ikundi. Ikaze. Perezida Vladimir Putin mu magambo yatangaje ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere akaba yabitangaje ababaye kuri televiziyo imwe yo mu Burusiya, avuga ko intego ari uko yakwivugana ndetse akanikiza perezida Volodymyr Zrensky, ari nako yikiza Joe Biden kuko Biden gakomeje kumubangamira mu rugamba yashoje kuri Ukraine, dore ko perezida Vladimir Putin yarazi ko muri Ukraine azikozayo iminsi 3 asigaye agatahukana itsinzi. Ibi byakomeje kumubera nzambe, dore ko kugeza amagingo ayangaya uhereye yashoje ibitero we yitaga ko ari ibikorwa bya gisirikare, dore ko atemeraga ko ari intambara, ahubwo yavugaga ko agiye guhana Ukraine nk'abana abatoya nk'uko yabyivugiraga abyita ibikorwa bya gisirikare. Ariko kugeza amagingo ayangaya isi yose akaba ihanze amaso intambara yo muri Ukraine. Ubu ntabwo bikiri ibya gisirikare nk'uko perezida Vladimir Putin yakomeje abitangaza, akaba ashinja Amerika rero kuba nabo bari mu nzitizi zo kuba ataragera ku ntsinzi we yumvaga ko byoroshye kwigeraho, kuko yarebaga ubushobozi bwa Ukraine akabona ifite ubushobozi buke butahangana n'ubushobozi bw'i Moscow. Ariko kugeza amagingo ayangaya ibintu byarahindutse, kuko haba Ukraine gutakaza ndetse n'Uburusiya bugatakaza. Uburusiya bukaba bumaze gupfusha abasirikare benshi kugeza naho bafashe abaturage bakabashira mu gisirikare ku ngufu, abatabishaka ndetse batanabyifuje kubera ko bari bakeneye umubare runaka w'abasirikare. Putin rero akaba akabije akomeje gukoresha misile z'umara muri Ukraine, nyuma yuko ashinjije Ukraine gusenya ikiraro gihuza ubutegetsi bw'i Moscow ndetse na Crimea, aka gace kahoze ari aka Ukraine, ariko nyuma Uburusiya bukaza kuhigarurira mu mwaka wa 2010. Aka gace nako kakaba kari mu duce turi guteza imbugutanyo hagati y'ibihugu byombi, kuko haba Uburusiya buvuga ko aka gace ndetse na ziriya ntara enye byose bigomba kuba iby'Uburusiya, mu gihe na Ukraine nayo yakamejeje yumva ko biriya bice itagakwiye kuba yabirekura, yewe yumva ko ari iby'abanya Ukraine. Ego Stamina TV.